Di subaylong APHO se atumpen MOS surihinira inquiry siya puthak kachesong. APHO se atumpen difu matipung nihang lang solong 6 schedule awareness program kepetupo. Assistant Director of Agriculture Penchipatir Piponsi Hon Kejengase ke Kipipo. Kardom Pinikar Prime Tamalong Penilira Singjo Indika Therapy non Piratang Tonpen Arjoik tha. Singhasan constituency ki palu diso bailong APHL sia songa tumpen MOS surihinira inquiry sia puthak kache songa sai kideng pona berta kat news along berta nangle. Kedamtang chiti ni phai priya ni dilhirong supialong monsa malamdon kachetok risim kangtang kyora song trok Assam Sorkar Lepin Center Sorkarang bong lamdon kachetok along class 2.3 along kitok pon tu hai kerki open for all kapaduk pon kogachok Karbi anglong angkang pi for chuduk lason si Singhason MSC constituency alu disubay along tami APHO si asong atum MOS surihinira inquiry siya puthak aningkang samsi chipaklansi meeting tompen armu kachejeng padupon Kachasong songja tum MOS surihinira inquiry siya puthak Karbi anglong autonomous council CM tulira rong hangapan lamti Karbi pon palu Army KLNLF KPT lapen PDC ke lapen ke UPLA lakato with song trok tu Ladak Karbi Anglong autonomous council tim Karbi Anglong made Karbi Anglong autonomous council CM tulira rong hangatu lasong soka tu maphan Delhi rong supi pon bonsi alang itun chini lo sit kep jongsi bang khay phat nane Bihar pen ke bang Bihari phat kona net West Bengal pen ke bang Bengali phat han Nepal pen ang chongwir pendang lo kapre ka hin pen ke bang ang chongwir tu phan jong sit kep pek det lo pulote Karbi Anglong Karbi ara tu pad inglong asora tu kana kan hok he tanji pu alang tum chini pumeka 2.3 Lajong si cundelo pote ko ana akisung ji mama kopia ke phere meme ma polote langdam lo nang 60 long ilitum angdeng si ingko paragraph 20 long ke pulo ilitum lake tribal area polote ladake komane akechi asu komane ladak nangki lujia phan banang ke do thipji ba lapuson si latum vote ano nangke jok dulong ji puke ba along le phelang latum ke cherai long thipji puke hala 60 long ke tokti hala da ke la hello kanahok abim mane jongsi kiche suni mangsi ilong adim penang hai lo tangte lapen ako akapre kana chu ko nang hai bomlo tangte mo aphi council long ta milatum nang chari thipo jongsi council long latum nang chari thip lo te tilitum tribal atum mate iltum Karbi iltum arleng atum konasi ke doga thaklang labanga kya hai sartuliram rong ta chini pa menang ji lapen MP Horen Singh betame Sir MP Horen Singh betami chini pa menai lahaya lamang ke lasini li lamsi than bachina Kabra kli ke di ho sit gap si bang khai phan chop open for all pusa kadi moga thong kebra plia bang ke bang phalo sit gap nang tum phalo puta krai de ji ke paduki la pula soteng langdam moti tum phere mi pia porla tum non asi sidul thek thelang ma di tum mathala tum habbi ke do tum kala tum thek piglo pusi giti pini klang dak ladi a party ta klang dak la pini alang tum ke BJP lo ni tum e pia chisi ki lu tum tum phanta ke third to haila la puta pu ninge hang ni tum ka chi song ke di alang tum democratic chini ne lang ma alang tum inu leader tum tadi Difu matipung nihang lang solong pre ni phaing koira player ni ani kang samapur 6 schedule awareness program kipedupon APHL si asong tumpen difu matipung nihang lang solong pre ni phaing koira player ni ani kang samapur 6 schedule puthak chirok toga mai kipedupon Chirok toga mai long APHL si asong chapu JI Qatar APHL si Central Committee Organizing Secretary Kursing Timong Office Secretary Dipen Rong Pilapin Women Wing Secretary in Charge Rita Kram Sapi Pen Chinglok Pinangan Arad Tum Chitongro Assistant Director of Agriculture Penchipatir Piponsi Hon Kejengase ke Niplia Farman Praying Koira Popen Praying Koira Nerkepan Di Future Songa Songa Long Kepiman Ponabirta Kat News Asai Hemalong Birta Nangle Sorkar Aphan Kachuton Lokle Pen Mithang Kachar Jat Thipchi Aphan ke Inki Kapang Ring Penta Kering Ni Awar Sai Do
Inki kapang ring pen inki ong pen ahom aleke hon pen peri ki thak pen ke jorta aleki do pika sailo. Lasonsi praying koira poni Assistant Director of Sericulture hin pen patir pi ponsi di furong khilan jir songa songa long ni priya farman hon kichinga korpen ong dong atuma phan se ki pipon pado. Laswalong aluhi sarpo aman pen Sericulture Development Board Chairman Bir Singh Hansi, Additional Director Sericulture Mohan Chandra Burman, Susil Timong Jogor Rabhala pen long ki timong atum chitong dun. Bangso ase ke kipialong kacharli don atum kadu kawi bang pikep susi atum chitong dun. Ramalong, jadi bangsa training, ada body spinning, mesin, macam si operate dengan mana, so kita sudah training kontor, ada inti kepang rengpian, untuk kosong si ada kelong kontak himan, tapi inti kepang rengpian ini tu kopi piang le doma, hai kita sudah training mau kan, macam kontor, kita kalau orang dah kerja sesuai farmers atau minta macam tu, jalan itu kan mungkin apa dah training kontor itu department additional director appointment sih lah, so training program ada conduct loh, apabila itu technician atau tu, atau ason kita panggil anugap, itu kacing promotion ekonomi ni kosong sih develop ni, hai pun taksi, kita also training macam tu. Nanti saya lebih sana training along kapret kami peduli mana tak? Son itu department kan already long kontrak ni kita tanggal, masih di Fuilia panggil minta sketching, masih Frankie banjir pun lagi langsung nang itu kontrak kapres kami langsung training program long kontrak. Hanjang langso pathwa klamlong pini kiching si kapathu pon lake Nepal Party Sport Association lapen Raja Pathar Sport Association atumang pongsi pathu pon lo Pai sira achitim aporpen kiching si kapathu pon along Nepal Party Sport Association atum goli sipen Raja Pathar Sport Association atuma phan parem pon lo Puthar anikang sampor phai kithomra achitim aporpen Manja Sport Association lapen Phuluni Sport Association atumang pongsi pathu pon thulo Bathu Bompen Manja Sport Association atum Kithek Mucharajok Phuluni Sport Association atum phan Gol Thompen Parempon lo Nonmalong Sopor phan Berta Mongton Pansana It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 93650376618. Dihinamo piputat bertalamang tulo. Mongol teron buabang phu kemang hupen damta dampro amat dima hasau le damrok lasi ahemasor kachihumri damje aphan kapachini. Non amat mongol teron kido lake dima hasau borlang pherarong along sido. Alangli pen kachithana tengke dilai kanya teron arong asor pusi chethanpon. Alangli sarbura men laki kangpura teron lapen alangli kidamtang Zonal Karbi Youth Festival ahut pensi hempen difutera lang so alongsi kilangdon lasoani pen hem chidam thekthi pusi alangli pen chithanpon. Lasi kachnia tum lapen ahemasor prabjin pen bilda kenjia phansi pachini lo. Kania terang arong kunalo dilai de nang liam mentu lopon hari bang ke Satadi ani silang nang linon umrang so pentong bang ma umrang solo nek
Pilih cini ni arong ke anta ni king mesti lang ho atau kan karbi rong gitu he. Pensi lang. Aman non nang li bangke dilai hem cepali popala gede. Nang li hem asor nang li pomen nang citani ma. Populo nang li pomen ya. Teron. Kamura teron. Dilai ko perong ba? Kania terang arong. Kania terang arong di. Festival de hotak hai. Karbi Youth Festival. Tarang solo. Chu nung kedam tanga festival ha. Amat. Hotak pen la hotak son akam do yadok majir pun pen matinga sa manang dunjoy. Manang dunjoy la kacu dah dom dola mak hotak dunjoy dia. Nangjer po tum hanang cicini nema. Cicini ni la tumpen ni cekok Amen da cicini lo gede. Madela nangjer po tum se punang ewan pa ya gede. Di mahasau anak tunang wan de. Mungkin anak ni he thailong lele he. Ni thang ta disturb ti pulu pa donang pulu ni tan ni panar nam rapo ni damlong thek. Oh, ta. Nun ke nang hem cilebik nanyi pa lo gede. Hem jatmen ne cepali po pa ya lo gede. To. Dwarbaguri constituency alu Dolamara along KSC Dolamara branch tum Hawara along Kisung ki boya puthak kachesong asai kapadopona berta pherangki rangsina bepen bertang pale Dwarbaguri constituency alu Dolamara along KSC Dolamara branch tum patir piponsi ada porphai kepapo pen ankak samporphai tia poran a hearing tangrak pen kachesong asia agum par ompon alang nitum kachesong pon laki ambulance tami prapjin pen nangji lason si asam gramin vikas bank tami Dolamara along dowek nangji Malasi high school tami provincial phone nangji lapen Dolamara along amat college mission padu nangji pusi kehang pon padu Sorkar tum haladak arar phan kilang kapang kre puthak kami aning ki pumpen phirangkyang no ningjirinti tidak diposi protes dan kok malah so protes ini tan bakon itu dak bini ki protes ke pato dap ada bajik ke penon bajik replian itu ke protes so protes ate diposi protes dan kok ma protes itu maphan itu kacing hon local MSc Richard Dog vitamin itu han batai ni tum han apa coba pigano nang tong thui pon pigano lapen kini tum local MLA Dr. Nomor Mumin vitamin itu han apa coba pig lapen nang tong thui pon pigano ne tum batai ni tum memory dam thondam ne long memory dam alota ne long do ne li Dr. Nomor Mumin memory dam da daksi dolo lapen Richard Dog bia memory dam alota daksi dolo ne tum batai lo ni tum dolo mura long a development mukha rara kinang ji mukha rara kisunga kiduk la suwa putha ni tuma phan dolo mura lok nang ban pitu mate rara phan nang rat a development nang pitu pua phan itum batai ni tum chi song lo sitamaya lang tum phana chubai pek nang chong thu pik ate ni tum aplang da ni tum Dr. Nomor Mumin long da chitong dam lo MSc Richard long da ni tum chitong dam lo je Malasi High School piposi provincialized tang kuri pipe rek lo alang tum ni tum hanang than lo Malasi High School bang ke je first phase ke bang ve lo second phase hut ke provincialized kuri pon vek lo kuri pon vek pu alang tum hanang chi chak lo bon sita Malasi High School non puta lang provincialized pipe lang la sini tum pini dabi kuri lo je Malasi High School ajar penon nang provincialized tang kuri pivek nang ji la pena ko ison do tulang je ni tumaphan Malasi hospital along non puta oxygen cylinder ave non puta ambulance ave non puta 108 ave before si ave dead lo athen ningkan kep so selo ambulance kawe ningkan kep so selo 108 takawe nili tu mitanga hemagari si ambulance kachi acting si kachi ponang mane dak dolomura lo jongsi se chilang bonang i bote mitanga hem personnel gari si chilo dunang lage nili tum personnel gari mati lake ni tum ambulance kali mati lake tame non ke personnel gari si ambulance ki pangchong na dolomura lo arata phana sonsi na ki vide non na sarkar tum BJP sarkar tum la si lake chokche la son ke ni tum dolomura lo long hello dorbaguri ben jongdam bulote dorbaguri long ke population ki ong na area long ke dolomura hello la dake more than 80% edo population dolomura lok la ana munit ki onga muluk long sinon puta 108 ave ambulance ave pute ko solo ki soki atuman ki pon po to ware beng long sila to apan ke achete pave denang ma ana kisung lo nitum non puan da la so putak nitum han nang matap lage ni nitum personnel gari mati lake nitum ambulance kali mati lake tame non ke personnel gari si ambulance ki pangchong na dolomura lo arata phana sonsi na ki vide non na sarkar tum BJP sarkar tum la si lake chokche la son ke nitum dolomura lo long hello dorbaguri ben jongdam bulote dorbaguri long ke population ki ong na area long ko ladu suni hong nu nangi ladu suni do du nangji ha mo hut pen lo te poisa ki cholai hudlo pulo
pulote la tumbang ke apoisa bang ke avidet ta do ko hu ajak nge job card poisa nan chi thap thirati lape akaprek tum ta poisa cholai dam nangji pulote hat dak an si dam nangji je borjuri an si dam nangji la dak borjuri an ke 15 km an do la si Karbi long ACM, MP, MLA la pen na itum kaching hon local MEC Richard Tok biya phanta dabi kuri lo la pen ke Dr. Nomor Mumin phanta ni itum alang phan dabi kuri lo je non prabjin pen la election na prang MEC election na prang ni tum han banking system ang ni tum dorkar piglo dolomura ratum sung piglo la sila one banking system ang ni tum dolomura rok nang bipite pusi ni tum alang phan ni tum non pen ni tum parimain dulu la dai thoran di ko ana kisung dolon tenang li Nilai tombara ke sum to guys ke ton sum ke kangcer ke lak tum sum kangcir ke langit kan tu bui penta kaita damnang lo ke di tangka poisa kata kadure du la pujar ke di totam tenang li Richard Tok bi pendang lok MLA pendang lok CMM han kopi lo puja ni tum na dag dawar college nang ke mo la sin Pini Karbi Prime Time kila pans kang ton paiglo, do me thak me, kurwang tu.